Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Waltoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Fatou Kola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits. Isambula sekongono baklele kanino ndai tukutuku. Bakareta kana Electoral Commission ni kana bakaidori ndona takadaka ni wadada inangona ni bendingi ena ripote taki kina tamba takadaka ni visa. Tukuna na kena chemeni Chen Banyang ni siang ni tabi ni tamba takadaka na kena bangangai me bakani nondo to itabi na kena ndrabi me bakaidori bakabinaka na bendingi. Na kena bangangai na kisiongo ena bakaitabi kina na faikek. Esa deng mena tamba takadaka ni visa ni buke ni komisna ni tamba takadaka Ravina Rain. E kaya na ngus ni bosa ni tamba takadaka turang ni bisa atu na isasoko muri ni asaba kaya dengu tiyo mena nona ituto na Rain hana noa. Winga rabi boli mo na Rain na ituto ba komisna ba tao ni tamba takadaka hana nona dengu tiyo mena nona ituto ba komisna Brigadia Yowane ni balurua hana bakindua sa oti. Rabi nga tita katiko na isala ni Ranandi na songo ni Andi Mbula may Nandi tinikaruan ng onelewa. Ni kwa rabay tabitiko na Ranandi hana mbongi ni taukei. E sabe baka ungeti tiko Muhammad Hafiz na presidente ni Matambosi ka dito baka na songo isa toka na bibo no soka na banguleki na nailabo na rawati na songo ngo. Ena gay madala tiko ni singa baka roengo se dina ngone leo na dara makatiko na isala ni Ranandi na bakyongo. Kini gito en sa te buta katiko na mate tim ni Telecom Fijiana na nondo to baka pakarau hena ken na binga titaki ni tutu na sota ni Women's World Series. E kai na doni viwa tabuli ni timi Iliesa Tanibula ni rato kila ni siang ni kararawa na bi soto rato na baka itabi taki rato kina na buku ni qualifiers kana baka idhori me Hong Kong. E na baka idhori tiko na soto ngome ni katini karua ke ni katini katol ni singa ni vula katumai. Mai dhawe keri na baka lele kanino andai tukutuku ni baka vengu binaka. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Waltoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Fatou Kola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.